State President ke National People's Party Meghalaya ubak Preston Tensong berdiri sembut Menteri Rangba ke Jela ula penpau ke Jingkuslai ba umnang ban kerennya ke Ketin Hindi ke Bapura bat uang bau sngodo nong sikat dai habau lej kendu iki Menteri Sarkar India bat donru ke Jingting ya ukum keren bakla ya poi syakabasyak kem ni syasyo Kani ke jing benya ubak Preston kala longru haringkat ke jingaro iki kertong ke parti hak election MP Lok Sabha Arja Arpusau na Shillong parliamentary seat kata ke Dr. Maisel Amprin Lingdo pat ke agat hak kes sang natura parliamentary seat habakran ke jing lang hanong po hak no pa isngi jong ke arpu atri uleber Arja Arpusau Kani ke jing lang hanong po ke dairu ke jing lang priang burom yo MLA berim ke Mauhati constituency ubak Donbok Kimdaj uba dairu Rishot ba ke United Democratic Party kumjo ya ke MDC berim ke nong po ke Kongrona Kimdaj ke beri ke Noilam ke Kongres haringkat lembat kinong kersan jongki. Hak jing lang lai don lang neki Noilam ke NPP bekentup yo ba snyau bahalang dhar MLA ke Nartiang uba dairu sembut Menteri Rangba ke Jela ke Dr. Maisel Amprin Lingdo ke kertong ke NPP hak election MP Lok Sabha na Shillong Seat uba Sustenance Sotun MLA ke Jirang uba Daman Baj Lamari MLA ke Umroi constituency na lor kiwei pat ki Noilam. Pinjam, sama pinjam, tapi pinjam. Bakabriu kebala, kakting hindi rupiah. Kemanteng lebih ngakawai kebangan gunung tam kalau ngadain meeting. Minister umbar banang bahan keren English. Mulai kebapela tak susung kami jemu siketin keren ketin Hindi. Ya om noben. Nang keren karenmu keren Hindi. Keren Hindi ke Hindi ke bang ini om kebajar Hindi. Magi pakai Hindi joki ke bang ya pesu je keren mangi. Gati makredi mangayo sakyan yo sa sok man. Namangi keren ka hajay ka ute umong ka. Hi. Pure Hindi ki keren. Ikong agatha ikong amprin. Kilabian dia kata. Kilabian dia kata. Nakata dah ngomong hi. Ukeu ubak Klemdon Syulam nyar bak diam bangun Klemdon jimut we Hap tam kislading Kan mau ba Bak kita kislading Day kibala hukstem Kenarda materpa ke bigo Kilong keme kilong pak ikut sama bayi Tongin ya dua ini dia tepat Hak bedai bahkan di election MP ke pemerintah. Ba ublay unayu ia ke jingsa. Haki nong teput jongi jong ke Shillong, bat jong ke Tura. Baginyo ia ke liki amut isimpa isimsong. Bahadin jong ubenai Jun Southrick kinlek sedegi ban sedang ban trei ia kakam. Ban yarap lem yangi ka state government ban yarap lem ru ya kasur jong gipaiba ka Jela Barkoi Kariboy district na sultanatan ong yapi kadai ka bapau matam haki district Barok Hagari India na thare borok kilidas titik hai ya kabalaktip daka Sarkar India bakadei kataka aspirational district ban gentiu syakmat ya ka district bak kabat Donbok tam hamekla jeni kadei Kariboy district tebio nangmu kumgani ka kabuksia kabangagwa ban om yapi ngin sim ya kanika kabuksia kibabon serta kiskim kibabon serta kiplan kibaka Sarkar India baka Sarkar Jela
kala dat ho ban bentre kam haparok kisan geli gini di constituency ngan siyo tu pi don bok bawan no sa kene election MP mentang don bok lah krui pi don kane kam de ka kan bas election ngan ong pi kade kecil hikai nanga state president ba ka district jompi hakawe kasni kan long the best district hapo kami dia kiwe parti ya berjalan dia lap election na try ni lap itu teput yang ngatu teput na ngapong kunta iko ngaprin ikan di jongi la de friend lut baro ilahay di inflation mesin kala dia syong satang ubakala bamud ngapat nan om kundi nakaliang jongi ke parti ke bayar lambu ya ke surga nakwa ban om ya pikoy ngidon kam kerdik kam tam ya ka distrik riboy ban pa ya ka MP ka ban lek tenru lem hangki hakim distrik bakada bakan long maka upai ban supply ka bengin om ka kereta water supply scheme mampu upai ubah lemba jomponong ba hamne nompo bat na katangki ka bah nang ni nompo nginya sam sigini ki way pak ki southly ki constituency ban pesa ban pejak bat kam tam ban gentil hati bertahan hakani ke jinglong jingman jong kani ke politics ngatarai mengi borok kinong yalam ngiwan ngikmi ya kerensan bentre ya kakam syakri patba bat habang yui kijaka bat ke jinglong jong ke politics haka politics ke bangi yagan kamla ban ay ni ya ke ikhtiar trekam ke bapura ngimman se ban haikman ban led ban yasno ban syakaway pat ke party ban hakani ke sengi kadi kesengi kebalong justified na kabenta jonga yapi ki parlok ki bawan na kaseng kongres ngaru ngaday nakata kadyo katembay politics suwa bangan yele ya ka election arjar artulay but ngaru ngadon tang kaway ban sakhi hangi na kabenta kajompi kajingit ya ka party kamla ban penpoy ini syakathong jong kajingjo bakamla ban penpoy ini syakathong jong kajing syakri kabapura ngaiet palat ya katu keseng ringa sulpu kabakim don syu ka ikhtiar trekam kalabiang bamapi ki badan hakaseng kongres pilawan manis nokti bakamen lejong ngadai kamen try jong gitu ke parti mensua nrei mentang ambanse ngalahap wat dakaway pat karensan politics na martang kajingit kamla pan pendap penbiang yakiyeng kisem kisnong kithaw kilenti kisengkin kijingdawa kibabun haka constituency ke jonga hakani kapor kendit ngan sumat prang syapang kanongrim yale election ke jonga semua bangan file ya ke nomination ke jonga baro sampli ki constituencies hari boy ngaladet let bat ngaladet yes selok bat ki parlok ki jongi nakapati NPP Henry hakajinglong MP ngasungpo mangihap banya weru ya ki parlok jongi nagiway ki party bat hakani kapon nakalan jong ka party nga priyang subhaya gini ki kenhon katni ki basyong makmat jonga siya kani kathuk yele election bat kaseng yele politics ka banga nga don berkatang kani kapon hinyet ladang ong ba
pila day kika kibashay bat kibastad kakabapiwan yes no bat kapati NPP bat nga niya thu ya pi baha kani kajing penyaj ya kasorkan NPP kabalam kumat na ke NPP kasorkan MDA kadai kata kasorkan kabalawan lam shibon kijing mentoy na kabenta kajela kabaik kajongi hakani kadrai kajonga banyale ya ka election MP kalawan dai ka hukum da kawai kasur na ki leaders jong ka NPP bangaday ban penkre ban long candidate na kabenta ka party NPP hakata kajing shim kajonga ya kata kajing hukum jong ka party ngalalek hai shalayeng bat ngalapakhat sanibha balay don kam yanga bangan pet kumno ngahap manle ban job yaka MP election jonga na kani ka party ngilaya shim yaki points ki bapher bat ngilaya snokthong lang haka block ka jongi hapo 16 is Shillong Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya